ke lon thila de evalpa hi chi video na ne website ke te ding na skip lo hel de na skip nge nyai le thila ho thila mai san nei boy tin khat di phate ke cha na ngai ding na ki chi sa na noi thona thilhan na su ngol dan hi tu nai pathin thwa na lungjang ki dot di hoi tan ni wet di chule viewer hon net yu khat chu hi chi ke lun mi ngol pa ja hi gmfdi downfall ang kang ang gang de ta a el tam lai cha na gmfdi downfall ha che che ni ya angol po ale hung eo na wet ta trong la angol dan hi thu chang kha asia jong le 30 minute chang don mut thei ding am jamai ai chu a thu sei hin ep pi to kha ma het lo cho hi chan ya chu ngol hi cho ep ong la ni ve ti win ani ke pan hi ti win a thu sei sa jong a het ngai lo a sei lo jong a het ngai lo ya chu a thu sei sa jong kan ta do kit ding a ve ve la i ngai sa ding chu ting ta le pha te ke cha kan ban sei chin pi ding ama ngol che che yong le thu ta ho hoi chi na i nei di heti ka sei do no me satanin itia thu pha a sei le le ka sei ding aw nan sei kin mi cho chu ka sei he nan khat ve repeat kit ti na tu sei chu satanin itia thu pha a sei le ka sei ding aw nan sei kin thilapu seten chun thu pha se ye thu ta se ye na tina avel vela ka vet sa na khanga ka za sa jinga a hi wanga ne kilep te kit aninga ta kan vet sa be de nei cha chule bible hi ep proof na dinga na hin simjia bible ep proof na dinga na hin simjia na tu se ngai kit ta okay thila thu sei thila hon itia thu an sei di jam ve ki taw te le bible ai ve diu he ai hon ki pe do thoi poe thilan thu ta sei na bible chang hi za chu na ki vet sa ta hui lang na ngai ham bible hi seten thilapu in thu ta se ye thu di se ye thu pha se ye ti bo sei do na te dinga na sim thei cho pathin thu he a gospel ki pan tu pha mu chit na ding le pathin to ki nei be che na bible sim ni lo seten thilapu to ki nei be che na bible sim ni so na ki ngai cha bible in seten su mi zo pa hi in pathin su thu ta phong pa hi bible in seten su thin ami pui pa hi in pathini hin na pi pa hi ati ho hi na hu bu ki ti mo nga chiang lo sin he de kha cha na pathin tu he na na dol lo cho chi aze chu thilau na hi je na bible chang ho jang azo lang le kan hil pi ne cha tun ngai po ta ka ti se ha ban no chule thu asai di ki hilowa ipm khat jang cho se na ti chuna ipi ta de hey ha ki chi sa pa thila thu sei thilan thu ta sei na bible chang hi za chu na ki vet sa ta hui lang thila in thu ta sei koi jin thu ta se na ti thila in satan in thu ta sei ding ana nop thu di asei ding ana nop ai wanga thu pha asei ding ana nop lo ngai ki no satanin itia thu pha asei le ka sei ding aw nan sei kin namu ta wam thila ke lun adunga waya ama le ma ki lep tu le jinga ke peilung wai yang chu athu sei sai pi ya sei lu piam nong ke mo lo ai wa thun sei ting le ni hi na yo si mi na pi do ai ta ai jo in le ngo kit be ta to a sei chu na za su ke chile ipi se ya a hi na ipi ya ipi ta san ipi ta san lo ki chin su ke chu la ta chu a sei thu pi pen le ata san ki bul phu na thu pi pen jo seten in thu ta sei ai wang thu pha sei poi ti chu hi cho thu di asei thu ta asei thei a hi wanga thu pha sei poi ti cho what's the meaning thu ta ki ti to thu pha ki ti cho a khen te gu ni cho kai mun kami ka sing poi ti pa ta bang cho mi him cho ai mu na la mi sing lo koi mam lo cho hi che bonga cho thu ta ki sei ti nga hi le thu pha ging hi cho ai chu thu ta ko na chu thu pha om hi cho thu ta am lo ti nga le thu si ngan thu hoi lo ngan hi so hiya chu bible in thu ta le thu pha ki ti hi aki banga hi aki mang ko hi aging ko hi ati nai cho chong le biblical context sa thu pha ki ti gospel say nai cho good news say nai cho na chule gospel ki ti chu piong gospel is a good news that conveys eternal life hi cho na hiya chu fc bung chang som la thum chu simai le ama chu nang hon jong thu ta hu hinga na thu pha chu
na za uwa amana ta san wa thu tip sa lagaw thinga mol kina ma ni hi ve ati cho ni chu ni pi sei na ham thu ta ki ti chu hu hinga na thu pha he ti na cho which mean thu ta agina le thu pha ginge thu pha gina le thu ta aginge ti na hi chula ya chu jesu christian zon bung som la se gi chang som la se gi na chu thu ta chu na moi chu thingin nang ma thu chu thu ta he ti chula hi chi thu ta good news gospel Krista chon phatna thua su nang le ke ki su thinga Krista tun sot hinna su nang le ke idalwa inei theo ichan theo chu cho ai le koi ham thu ta ki ti chu bible ngi chen ta se ki cho zon mung som le li chang gu ke hi lampi thu ta chu le hinna ka hi ati chu bible in jesu Krista chu thu ta chu hi ati chu ai le ke lun chun satan chu thu ta chu hi ati chu bible in satan chu pi ati kina John bung get chang som li le li na pau diabola kon hi bo we chu chi na pau lungut su bul ding bo na no mwe ama cha til bula pra tul than in zo sei pa hin aman achama thu sei ting zon le thu ta ampon ai chu ama chu fathers of liars a hi ti chu bible in satan chu fathers of liars a hi atila ya hi chi kelun thila de eval diabol hep hlale ching khulam hep ngol pa hin satan chu thu ta a hi ati chu thilangol kelun in satan mi zo pa thu ta a hi ati chu ita sandiu ha bible in jesu chu thu ta a hi tia satan chu mi zo pa a hi ati chu ita san zo diu ham bible tu sei na kila diu ha hi chi thilangol tu sei zo na kila diu ham tun ke lanu te a ai le koi ha tua chu pathin le satan ke ba sa chu kelun mi ngol pa hi ke ta chu vi don sei changle ke zo hi pathin le satan ke bangin na sei do jing hin ti cho ngai tong Satan pathin to ki bange po nan tizin bible in satan chu mi zo pa in jesu chu thuta a hi atila ya ama in satan chu zo pa hi lam he phalwa thuta seile thuta a hi na bi jing cho hi sun jesu Krista i hu in pau i pathin to chun reng khana koi cho pathin le satan ke bonga sei do pa hi cho hi chu i pi ji ha zon bung ge chang som li le linan sei na pau diabola kon hi ve diabol chapa ni hetin hai cho heya chu na pau lungu chu no su bu hit nom hetin hai cho tu nya thila kul pia hep ngola ching khulamin ain su ngol pa hi chi diabol chapa thilangol kelu nei a chu hi chi apa mi zo pa chu thuta dana sei do te ding gut na pathin thu in Krista thuta pen ati chu selmang te ding gut hi cho heya chu bible la sima jong le hi chi mi zo pa chu thuta se ya sei do te ding ti ngai bible chang el klep le ma ve cho el klep le ma hi le cho el klep le ma an le kar ai cho bible pathin thu ki ti Krista dop sang na dingai in satan chut nim na dingai pathin thu ki ti Krista hin le thuta chu a hi ti phun do na dingai in satan chu mi zo pa mil hem pa hi bawe ti phun do na ding hi cho ema ama hin bible asim do suna vetong thila jong thuta se chu thila jong ta san the chu diabol ro chu thuta phung ninga sim do ko te chu hi cha chu Krista ki ti akam changa yong ging thailo tun sot ki pan thu pha nei pa tun sot hin na lampi nei pa Krista akam wa jong ging thailo ya chu gmf di thilongolo ki khop ni ki ti gospel to akinai him poi ka ti jing cho na chong le zon bung som le get chang som thum le sigi som thum le get ni vet nai le jesu Krista hi thuta the truth a hi dan pa ki mo cho jesu na don bu in pilet chu leng ka hi chu na sei khai di cho thuta he tu sa dinga hi chi lei si na nga ka hin hi chi vanu ya dinga hung ka hi ati cho thuta he chan sun ko o azai ko o angai ati cho na ai ma pilet ni ipi do thuta chu ipi ham ta do cho a answer he chin zo lo a mi pi lang zo chu aga ngai sa zo a Christian adon bal ni chu anga zo lo cho ya chu pilet zong a kom ta thuta ong long pen chu pilet in zong amu zo man lo cho ipi ze in diabol in na to cho mi zo pa thuta a na ti pa chu na to a pilet chu hu hing na chan lo ta chu la ya chu chimu nai mu do chu Krista chu thuta a hi vanui place nai thuta phung dinga hung chu Krista hi ti cha vela e phot chin piu cho
hoi lai ta chu na kila to as mi zo pa chu nangin thuta a hetia bible pumpi na le kara gu jingham ka ti cho thilangol na hintin na pau diabol cha pa na hi ya chu hi chi mi zo pa chu thuta a sei do te ding na gut na hi chi mi zo pa chu na pi nu ching khulam ka lep ngol hi cho hi chi mil hem ngol nu chun nang na til ngol kit na ching na ki sa le academic knowledge sang ta nei na ki sa ai wanga chu na lu bu hi mi zo pa mi sungol pa chun na til ngol le bo cho man the na hi lo ta cho ai chu bible in plain ta krista thuta tiana sei pi pen chu reject elo le mulo bi ana koi da hilanga mi zo pa yo chu thuta a sei do te te ni na gu chu koi su na ya koi na tong na ya krista na tong na ya diabol na tong na ya ki khul tang jong le ma sa vi do a sei chi pi se ya It's Old Testament ita oh hela hi gospel lo lai he Old Testament na gospel poi di cho Isaiah bung som nga le ni chang si gina ki chen ta se cho mo sang chung vuma dinga ki pan thu pha hin pu ho a keng phang te niu chu a hoi ta nge je ti cho biblical ya thu pha ki ti good news gospel se nai cho ya chu ki pan thu pha gospel ki pan thu pha hin pu ho a keng phang o hoi ta ve ti chla Old Testament na Isaiah thim gawen ya chu hi chi thilangol hin Bible lo pa khu Bible su tu te ding agun hi chi thilangol hin Bible ki mulo athila pu win ain se yo si khu Bible akimueta ama hin phot chi ding agut jing apino Bible kalwala na tonga Bible pathin ake kan poi tia Bible lo thila tu se yo si pom na te te dinga akilap na yo si khu hi chi thilangol kelun a student pa hin Bible a kona a phot chi pi gu jing cho ya cho adoi hi ma cha dang ei pon nang le ke chon sit na el do pa i hu hing pau mu chit na dinga hi chi hin na thu a phun gu nai po in a Bible hin phet na yo si thilangoi de do thilanam si thilangi del dul thilabu thi pa koi ma sol lo be na pathin pa we in shola hi tia angol ngola hong khunga Bible sanga pathinin thugu aphuna lo pi lekha bu ke man ka henai ki ti hung pia van pau jong ku ki pau he tai ta amat ame nga hung khung pa phot chi na ding le chin khulam pathin thu to ki tu sa te te na ding agut ne cho ai wa ngai chi thilongol nu chin khulam kun Bible la lo ngan na to he ki ai wa nga hi chi thilongol thila de evalmingol pa hin chin khulam mi het bu aman lam hi khet lo GMF di pum pi jo si khu thila a ho naw isela za chaw koi ma cha pau ngam lo ai wa nga ama hi zumlam zalam hello hi la academic knowledge jo si thila khat defend bol na dinga ong pau ji ai GMF di thilongol si sin het bu a hin man lam o ki het lo cho hi ta bang ta chu hep ngola mai ai wang aki pum het thei mo lo ya chu iti ong le hi chi mi ngol hi ching mo lo ding ai ai la in lang te gil na chu in sa te na phat chum pe ti banga chu ama ka hil na jo si alung boi le thuta he no mo dinga phat chum na kan sei tu ai vet diu hi mark bung khat chang somni le li le somni le go chan tam ta he thila in tuta aseina a condition he thuta aseina ding cho hilan ga veo te le Nazareth Jesu nang le ke ho ikim matnao I isumang uwa hung na him nang ma koi na hi ka henai pathina kon athing chu na hi ati KJV English in gasimo teo let us alone what have we to do with thee thou Jesus of Nazareth art thou come to destroy us I know thee who thou art the holy one of God azo wa se ham chu thilana se jo ai chu o ki thol le pa ai chu azo wa se nei sa dan ham hung ki gel ki no bai John bonget chang som li le li atti la bula pana tul that chu diabol chu ding ta le am a chu ta am lo at aman thu sei ting non achama zo a sei in thu ta ki ti nei poi aje ama chu zo pa a hi ama chu fathers of liars a hi ati Satan in akama ko na ain khon do ain se do zo si chu hoi han lang pha han lang si zong le abon cha pathin thun na sa nei hi win ama chu mi zo pai bo ati Adam le Eve ko ma chu pathin in na thi ding hai ati in a hin la Satan chun na hin ding a hi ati lona pathin to na ba hlan ding ati pe pathin sei sanga hoi zo tabanga chong le bai in a hin la pathin in zo a hi
ati hi chi zo pa chu Adam live in ata san pa na a hin lo hon lowa thagau thinale vanui chon sit na di honna Calvary cross a Krista in thisan nai san puma gen theina ong thu loi mi him te ong that do loi hi chu Satan mi zo pa ta san aga asit dan chu kichin ta na mu do the Mark bung khat chang som ni le lina achu Nazareth Jesu nang le ke ho ikem na umam ai sumong ba ong na him nang ma koi ni him ka henai pathin thieng chu nahi Satan kiti diabol kati chu pathin pa ko ma num pa chu van ga ma num ma galhin pan do pa chu in ama chun pathin chu koi hi he nei Satan kiti pa chun Jesu chu Jesu a hi pathin chu pathin ati mana Satan kam swa ko na chi ki hil dui po in mihim te thil siam zo sin pathin chu pathin a hi ta ita san mong wa chu Satan kiti hung pathin chu pathin he ta ata san hi be hi chi ata san na pa chu aphun do e bowin hi chi mana chu Satan chun thu di ase in thu ta ase ye tia hi chi Bible chang hi pan sat de po ye thilongol hi banga nangol Satan kam su kiti chu zo a hi ati ama chun Jesu pathin a hi ati ja chu na ta san gut ham Satan sailawin Jesu chu pathina hi na hu hing pa hi na sim pa hi ti chu ta san tak Satan sei na ngang yut ham Satan chun ma chu pathina hi ti manan ta san gun ham Satan chun ama chu pathina hi ti a sei na ngai le pathin ta san ni ha Satan ta san ni ha hi chui jo chlai Bible changa na ki vei ngol na pa chu hi che Bible chang na man chak dan chu Satan in pathin a hi ati ja kin kata san hi pon pathin chu ei sim pa hi ei ngai lu pa hi ei hu hing pa hi ja kata san hi ne thima chong le first on bung thum chang ge na chu ki chen ta sei chu la Jesu Christian ki chen ta sei chu la kei diabol na to zo si sumang dinga hung ka he ati chu diabol na to zo si sumang dinga hung pa chun hoila ya chu Satan chun thu ta ase hin ama chu khat be kum le nani ta san thei diu he ati na tuana thu pat dan na thu se dan momong chu betongo Bible in Satan chu mi zo he tia diabol na to zo si chu Jesu na asumang ninga hong ka he ati la ya nangin diabol in betongo thu ta ase hi me na mo wa thu ta jong ase hi la ta san thei na kana dim se na ti chu nang le nang kilhem ngol nei chu la diabol na choi sangi chu la kei zo diabol ka choi sanga nang zo diabol na choi sanga kin diabol chu pum ta san hi win ka ti chu hoilai ka choi sang na la a nangin diabol chung betang thu ta ase hi thu di ase hi tia sei do te na gut chu diabol choi sang ni long thila hing meng thila ngol chin kholam thap hla pa hi bonga hi na ngola na hi no si chu mi nan pi do gut ji chong le Jacob bung ni chang som le kon a thila hon jong ama chu pathini a het wa pathin a hi a het wa ata sanwa kiti hot hot a hi ve ti chula namua hi chi ya chu thil siam zo si chun pathin chu a pathin hina he su ke banga chu Satan ho thil ho jong chun pathin chu pathin hina he su ke chu ai wang amon pathin a hi ti mana chu hon pathin chu pathin a hi ta san diu lo bi chu hi thin Bible hi nang le nang lep kra hi tang hi chui chu me manipulation kiti manipulation na bor ki lo a Bible hi diabolical teaching ana bor chu aye chu na Bible hil dan le na Bible pui dan chu Satan chu thu ta sei hi ta hei do ding na gut hi chu hi chun Satan na choi sang nang ki chin da phot chin chu la kei tu sei chu ngai tong hoi tan ngai tang ka tu sei chu hoi lai Satan ka dop sangam Satan chu ta san hi win ama chun pathina hin sei do a thu ta sei dan ang kila zo sio la ta san hi win ka ti chu hoi lai chu Satan ka choi sang na na la hi panglom lo ma ching holam lep hla nanu ya hit ta hi na ngol jing thangli sei pan mun kho no cha dan ham thilho pa thangli sei pan mun kho pan ni na thanu ma hi banga hi na pan na pu he gi na sei ta chu na mu lo na ho pa na ta san pa jo Bible am poi Bible ki muai poi Bible me poi ti chu na ngoi lai Bible to su tu te ding na gut ngol be se hitang ai ho hi thila ta san mga ta san di hilo FEC bung ni chang som le get na chu lung sit man la ta san ma hu hinga om ni ta ve pathin ngai lut na a ta san ning hi win thilo hon a ta san ja ta san di lo thilo hon pathin a sei ji a pathin sei di lo thilo hon a ma chu ta san me ti ja ta san di lo
ai ho ai sim paul ai hu hing pau iki het na zaul ai ma sile pha conscience het na zala pathin chu ta san ni hilaya thil ho thu sei ji apos na khil gu na hi bonga hi nang jesu christian mak bung kha chang som ni khat pen hi thil ha jong thu ta ase ye chung khat bevel ani ta san win tia kil na dinga se hi lo pi cho ngolbe se lo ni chu tua hi bible line vet kit dewe te asim pa na de dia man cha the man cha lo ham bible ni pia se yam o ama se na vet diwa ka de chu proverb bung som lo gop chang li sim taw te le paka in thil jo se ama dinga asim hi henge migilo te jeng jong ni kho phalo ni a dinga asim hi he cho anaki mel chi o migilo te hi satan man cha ho hi chuna e wanga he chi ipidinga asim ham ni kho phalo ni dinga asim hi ki ti he o pathini na man cha dinga asim he ki ti a phaina phalo hele o thila ke lun thila nam si khat rong le pa thila ngoi de du khat thila bu thi khat thila ngi de lur khat microphone na amat amenga kong pa tu sei khat ta san pa ching khulamin alim ngol pa hi chi thila pu tu sei khu ta san theina dinga pathin adei de amang cha theina ti hoi lai bible changa pathin adei de amang cha thein thila pu tu sei yong ta san the hi tai ti asei nai hoi lai na zil do ham koi ham na hila chu thila tu sei yong di tia ching khulam gul pi ho nu tu sia ko na su na zil do cho bible a ko na thila tu sei ta san dan hi na zil do i ma cham poi ka ti chime abulla ka sei pi su ke chu na za chula thila zo sei pa chu pathin tun ta sanading lam mo mong ei hil kha po ve ka ti chu na za su ke chula thu ta chu krista hi mi zo pa chu diabol hi chi mi zo pa chu ta sanading lampi him a boy ki ti chula ati la bula para million pa chu hai lai chu ma chu ta san te te dinga chu pathin a dei de among chan hi a chu thila jong ki phun sa ama tu siang ta san te ti na dinga chu bible hi hoi lai na su tu gu nam ka ti cho proverb bung som le gup chang li to hi ni chi thila pu hu ipi su tu den ti ham ka ti cho o proverb bung som le gup chang li thili za kai pathin ki man cha aning dola si ma hi he a chu mi gi lo jin jong gen the su ni khwa dinga si ma hi ipi gan the ni kho sei na ham malaki bung li chang khat vetan ni khu chu mai rum kong le lu bunga hung ding hi chinia chu mi kilit sa lo si le mi gi lo thil si bo ro si ke pal lu su hil diu hi chini khwa hung lung hin hi te bang mi ho chu mai ya aka wam diu a hi tin thanei pen pa kai jin a se ti sula mi gi lo ho chunga thu tan na gim nei ta a thi na diu thu jo a se hi sula hi chini khu ding a chu ti si mai tai ti sula mi gi lo te chu ai la sim ti la chu pathinin git lo na asim jong hi di lo pi chu hi yong le mi hem te thil sim ho chon si na ong la ta ya chu ama si la pe het na a si pha ki han theiding la ya si na ki han te ti holo chu pathinin achunga thu tana na a go na asu mang ding he ti chu hi chu ki sei na hi chu la hoi la chu proverb bung som le gup chang li chu nakka sima pathin a dei de among cha the na ga ti do guna lei to la hi chi thilangi indel dul thila bu thi pa thu sei kha chu ta san te te dinga chi hina kai be gunam ka ti cho ai lo lo bo hi to bible na dei lai hi thila pu kha ta san ning kai kai tang thila pu chi mi zo hi ti chu ke hin tang za cha jong he dom tang ele genesis bung som nga chang som ni ga vekinote genesis bung som nga chang som ni ahin nang ho wangin kachunga hi thilgilo bol na go no anahin ahin la hichu pathenin tu ni khwa banga ngeya hi mi tam ta hin kho hu do a awm na dinga aphadinga na go hi zoi joseph chunga aute honi piana go ham hi hero hin e wanga hi chiong chu pathenin ana go he ti chona mi tam ta hu do na dinga pathenin ana go he ti so pathen thil go ne he ki ti chona Genesis bung som nga chang som ni na a Joseph ute tu sim to na lei tu la thilapu gu ipi ki sam kai na oma na hin kan be gu nam ka ti cho na lung tup chu pathine adei de amang cha in ya chu thila jong aman sa thila long thu ta asaya thila in na pathinu ka hi atyala ta san lal ding ei poi ti cho na pan sat na hu chu na lei tul wa thila bu thi thila ngoi de du thila dam si thila ngi idul do lung ki phung pa chu ko bru siwa ka yaung ki ti ma sana chu zo wa chu na pathin pau ka yaung ki ti cho na chui cho na ta san chu adang i ma cham lo na ki chi sa ke academic knowledge na tia na ki chi sa ke wa nga hi chi thila lep na ki san chu na ki he zo lo cho ai chu pathin thu na fu bo am lo cho
Joseph ute to chun hijilaya thilapu ipiam ki sam kai guna Genesis bung som nga na hin sim hi na chalpu pathin tu ki chip nei tang hi tin Joseph ute hi mi cho thilha hi lo chume ya chu Joseph ute to hijilaya thilapu hu ipi comparison na bol guna Joseph ute hi 12 tribe of Israel hung kun na hi cho idam vaile Jerusalem tha khupia chu ibon chawai ki mu tu diu cho no ngo lei tul thilangol ho si siwang cho ha sawe ta na ki khial lo wal ya chu na lei tul pau ta san theina ding chu Genesis bung som ngai pon chi Bible chang zo hi nan sim ping e Genesis bung som thum la ko chang sagi na chu iwet na hi le hi chang thil su nung chun Potiphar jinun Joseph chu avel jing tan chong la nei lu pin tin azor zor jing tai ti cho ipu Joseph chu achapang cha hya pana pathina ki ngaya pakaidan thu bang ta chon phata le pathin mit ma lung thayum ta miung pe cho hi che pa chu cho Satan in attack abol go na pathin do na le pathin lung ha na chunga hun sa gut ya chu Satan in aning tin zo sia ajit avei zo sia Joseph chu kai lu te ding ke pal lu sa te ding na gut cho ai wang ama lep na halowa pakai avet jing le again jing pa ang sa chu adan thu bang ta ki ta ni ding jing cho ya chu final ading mo nga Satan in hi chi numai hoi ta Potiphar jinu cho a hin man cha na zo te ding gut cho atila bula Adam chu even ki lep la ta chula na numai masanga ki tim zo ta lo chula chubanga chu hi thei de hamata Joseph chu numai mang cha lep gut banga Joseph bang cho pakai dinga ki ta dinga azo ta lo pichula hiya chu Potiphar jinu hin lem hapa diabol mizo pa hi che pa chu cho lei tu la hung ni dul pa ko Joseph alhep la zo lo chu tu nai lei tu la nga ke lun le ching khulam le dak pi pu ps ho kip le thiladak tol he ge nong lep la cho abana hi cho loi lam kai na chu lei tu la mi khu ja si khu mo jeng junga ke tol cho ne thima hi chi Potiphar jinu lem thapa chu cho lei tu la hung ni dul pa khu he pa na ti pa khu na pathinu ka heta azo amenga hong khong pa khu thilangi dul thila namsi na thilangoi de du thilabu thi pa khu hi chi Potiphar jinu lem thapa chon hi cho ya chu Joseph le au te zala chu mi tam ta ki hu hinga hin ama wang tu nya hi chi thilha zo sei pa thilabu thi pa le ke lun le chingkhlam holoi mi lep la na ji ai mi tam ta ku ki nam pi hi damun me di lai chi deu cho ne tim chana ya chu na ki chi theiding na thilapu chu Genesis bung som nga na pen ampon Genesis bung som thum na ko na pen lo ki mu henge abana Isaiah bung som li la nga chang sigi ga vekin otele keiman khowa kagong do in muthim jong ka simi chamna ka simin sit na jong ka simi kei pakain hiti ho zo si hi ka bol hi hicha chun sit na jong ka simi ati English a chi ve nai le and create evil ki ti he asi hin nang a pha yong le asim pa chun a de dia man cha he hichi Bible ang chi mu he ke lun ki te pa wang hi mi kidang sakidang iti ho chu hi cho hoi tan vetong a Bible man cha dan mo mong pathin thu hi hu hing na thu le Krista mu do neng le pathin to kinai be che na dinga hi thu sim gul lo chu a thu sim dan a Bible man cha dan he beto thilha chu ta san na te ding pathin in thilha zo chu aman cha jing pa hi thil zo si hi sei do te ding gu jing chu hi ta bang ta chu pathin thu hi na thila lang kai nga na hi thilha ipa backup bol na ding na hi Bible hi aman cha ai cho ya chu Isaiah bung khat chang thumna pan ai simai le bong chal chun apu pa khet in sanga nin jong apu ki het in an pi na kong ki het in Israel cha te kami te mang ke ma e phoi kami te hin het khan thei him na anei po ve ti cho ya chu Israel cha te jong hi pathin ging lowa thilangol la ningol ta ji chu apathin asim pau het lo cho hi da banga chu leitu la mi zo pa hep la ni ya chu tu na hi na pathin thuri pi san yong he thei ta lo thil halang kai bo se achu thil ha backup bol na ding bo se achu Bible hi asim dan do ne het guna pathin thu hin na ding le hu hin na ding a hi pathin thu na ki san thei mo mong lo ta chu chong le chalai mana a Bible version man pen hi danger tak an ki man kha ki cho even na hele hi chi Bible apps pe na hi
sit na jong ka si me kejin pakai jin ati cho aban dala a English power in za pen I make peace and create evils a hindi ki cho a thim lo ho ding a cho atu sei hina tha mong na thei ta ba cho hi jong le yet du kha chu mas pen Bible version na mo ga sei masalem Bible a power version mas pen na hin gimbol na ati sit na ti po in aban ta le KJV NIV o khan disaster aban ta le calamities ati chule aphot chin na dingin ama original Hebrew text a ichi sit na elo le pa gimbol na tia kisi pen hi ra hi so hichi ra pen khu paule thim ho Hebrew a kona paule thimon ale na wa calamity le disaster nga na le oh ya chu evils kiti hi umlo be hi la ya chu kelun thilangol thila de eval pan he in lang pathinin sit na chon sit na git lo na kiti asim lo he ni het dinga he Genesis bung ni chang som tum la chawela chu hi chun pathinin athil sim sa zo si abon chan aven hil vetan aphabe se jingin hi chia chun nilha jingka hi chun ni khum chala ti chuna abana bung ni chang khana par asimale pathin van le sim asim zo tan ni se gil hin nian thil bol bon cha zo su tan ye chun pathinin ni se gil ni chu ana to changsia ko na ki chordo athil sim ana to changsia ko na ni se gi ni chu pathin ki chordu na ne ye chun hi chini se gi ni chu phathe bun asu thi nge ati cho ya chu pathinin sit na chon sit na elo le git lo na ki ti ho hi elo gimbol na ki ti ho jing jong hi abula pan ani sim na aphangan ani sim oh ya chu pathinin God create evils iti ai le chun chon sit jong ti na hi pathin chun chon sit na kiti cho sim lo hi lai ini sai jing tawin Ezekiel bung som ni leget abandala Isaiah bung som le li na ho pathin Lucifer asim nan thui sevin vantil chung nung pending ani sim song man tam chi som la nya ki jem cherubim tia ki min sa pa hi chi pa chu pathin nol na beile chamkim sela ni sim chu yong le ama chu alung thima hoi thona kilit sa na pathin ki sa nom na pathin sanga chunnung chunum na hi nei tan ama pa ko na chu chon sit na git lo na evils devils itiu chu hung ping do ya chu pathinin sit na chon sit na si me na tiai le phatake cha leitula thilabu thi pa thilangui de do thila ki jam nen nun pa thilangi de dul pa lep la mong chun he ti ki chin ta phun doi ai chu ama tu zo sei pa he chi zo sei pa chun pathin chun si na si ma hi ta nango sa ke ta chu ai chu pathin chu phat na ngan jing sim pa in chon phat na dim se la ngai lut na dim se pathin in hi chi thilangi idel dul pa chu chon si pan do pa git lo na pan do pa hi ai wanga ama chu ki sel ki na pathin lo chu na hin ngo sa ke ta chu ki chi thei to thila devil pa diabol na lep nai sang wal chu chong le hi chi Bible chang a in sim chu pathin ade de amang cha thein na thilha jong amang cha in na thilha jong thu ta se ti hoi lai chu me be na dinga chien man sa ke na lungdonum ta chu a Bible chang man cha zo si na hoi tai vat nai le amu mal lo na atu pha evils ki ti lai asim do ho zo si chu na amo le tul thila pu ta san the ni ngana an ke he do gut ji cho hi chan ya chu mingol ta ki chi sa na hin khumang khan in pathina ki pum pi lo hi la le hi chi pa he mang tha te le ti ka sei do nom hi ele tu hin job hin ipia sem ga veo te job satan su gim pa job na pathin muchin pa ni ipia sem ga veo te le job bung som li le ni chang ni nangin iza kai na bol theizin chule nalungai to zo se chu imachan adal tan theilo a hi ti ka he job in pathin amu pathin in job chu angai lut ta angai lut ai ta chu satan chu apatep dingan sol cho el hi chana pathin he pan jong chun nangin iza kai na bol the ti cho atua nang satan bo ne hena pathin ne he lo ja hi pathin ni thil bol the dinga na koi lo cho ai ta hi asim pan ade di amang chan te ti hi chen ta san theilo chu me apathin ta san lo chu ipi ba na sei dam job thu to hin leitula thila pu ko ta san the ni nga nan me be ki ta job hin khuwa jong hi phada ke za kan sei pi jing nei ta win ain la avel velai na sei nge na ngai na ngowa no jingoi job bung khat chang gup na panai simai ni khat chu pathin cha pate acham chamin pakai ang sung ong ke khom ve ti chu
na ichi tam ta hi bible la a background tam ta seidium chu yon le tu ni chu chu hilchin ne ding phat pon tin chule pathin in chang gi na chi pi sia pa kai yong satan za a nang man kala cha job kui tin ge nam le si chung ama to mi am poi nol na bei hil chon di ta hi pathin gi khen cha zinga lam silam pel lo jing mi a hi me ati ai ma satan in pi sia pa kai chu adon but in job khu aje beya pathin agina na bol ham nangin asa lamal hanglam azit la veya hi han ain ku te jong le ane yo sigia kulpi ki kai khumbanga no cha hi azia khutia hu hi lo ham nangman a khut te nya na to zo si phat theina bu in hiya chu agam sunga he ama nei le go khang to tur tur jing hi tun jong na khut langin lang ane yo si khu su sit pi nang la mang pi la chun namai chang ta nang ma na gaw sap ding hi ati cho hi cha chu pa kai in seten za se in vetan aman ane go zo si khu nang ma thu thu hi ama ta sa hin kuwang na khut na la thei lo ding ati le satan jong chu pa kayang sunga konin akun do ta ati cho satan to pathin hin chalaya betting a ball na mun hon hi ivet na hele gmf dia no ho thila pu ta sandan to ki banglo be cho chalpu ne het thei lo ham pathinin ki chen ta asu pa job chu na gin ta le nol na bei mi ta le ama nga ta san mi ta hi he ne hiya chu lai ne het thim ben ding first korean bung som chang som la thum hi vela chun mihim do thei kalwalin hlepna na chungwa achu khapoi pathin ta sanum ta hi in na thain ado zo kalwala hlepna na chungwa chu sa pon te ti cho job dinga ado zo kham be hlepna chu ding chu pathin in a het ji achunga thil si hlung di hanang hlepna hlung ding la pathin in kot hon pi ele satanum chan chan wa pathin in job chunga ata sana phun do zo hi chan ngei hlepna thu zo in ti declaration abol zo da satan juna ke pa ta hayin cho ke pan tu pha phung dinga chi gu ha ai loi le asu siding abol gan thedinga chi ha satan thanup dan dan chi biya thanum ham su gan theina su sit ki tu hai satan thanu mai ya chu na phat lu sulut loila leng phai jing cho nong ho lei tu la thilapu ta sandan to ki lo lo pichula no thila pu chunga na pathin pa we in shol he tia na thu pha thu hoy hong se ya abana na pathinu ka hi tia hong kilep kit na ku kite hi ti ding khuti ding tia za na phat theina kam chang ong sha job hin khu to ki bangam job in khwa chu satan ki shol na pen chu destruction ninga ki shol chu namwa good news gospel to elola hu na thu elola thuta phuna ki shol lo chu no one ji piti ne kil a chelai to hin nain pan sa liwa leitula thilangi del dul thilangoi de edu thilabu thi thilanam shipa chu pathin thuta phung ain sole na ti ham o hi chelai to hin na thilapu nam shipa chu hoi lai ta akimat na ma na hin su be gun ham ka ti cho chong la chaina ka sei pi num chu satan chu job chu asugimin asugan thein sumang thai thei chana sumang thain ai wangin job akilhem thabut pon a chainan pathina dingin dat ta na dingin pathin phathe bu tai aile gmf di na tiu achun thilapu hongin hi thilha zo sei pa chan na pathin wi in shola alkalep tio po hong sei le na kilhem thata we ni ya chu job hin khwa satan na to na le leitula diabol thilapu na to chan hung ki compel hi win job akilhem na pon leitu ho cha kilhem thai ne tam chi chu ne ki het hian ding he ti ka sei no me Daniel bungli chang som thum le nga ga be ki no te le hi chi hoi ta na nga yo chule le si na cheng ho zo si chu i ma cha hilowa sim a hiwin chule aman wana gal sat mi ho la le si na cheng ho la alung dei lam a bolin chule kui ma chan ama khut a kham tang zo poi chule ama henga ipina bol ham zong ati thei po na hi na zamo ki tholle le pa e jong ki zamo sakit nei tam sa paunan simping e o and all the inhabitants of the earth are reputed as nothing and he do it according to his will in the army of heaven and among the inhabitants of earth and none can stay his hand or say unto him what dost thou kichi lo ham na van le ya vana ngoti cho vana gal sat mi ho la le vana chu kui to gala sa diwong kichin jing to long vana gal sat le si cheng ho la alung dei lam a bolin ati cho alung kelun thilangol pa na ho le na wa chui hi thilangoi de du thilabu thi thilangi de du thilaki jong pa hoi bo cho
microphone na amoro na marenga thu sei pa koi bo cho no hi ye chu na tit na ta lo na mang cha jong na mat pha lo ding bible chang hoi simin lang pathin in thila amang cha in thila ta san the nai ti het do na te ding gu in bible chang alo lo kil mat gu le le ta na bible sim su sa thei lo dan jong hi vet nai le pathin thu lung lut mi ni hi lo dan pathin thong ki kho kha mi ni lo dan a phot chi ni cho hi chun hypocrisy thoin lang hin hui mangu hi tang thila pu khat defend bol na ding le gul pi ho nu khu vian bit bit na ding in het na academic knowledge na ni kham kham pen chu amang mang cha hi tang chal pu nang le nang na ki jum su jing ni chume min khet bu an ma ni bo chume na ya chalo ham ngai tang kilit sa hoi thona ka sei pon mi chon si mi gilo pathin thu ki chip na na hi in heya chu na hi na banga kan hauji ni nuk mo na sa lo di Daniel bung li chang som thum langa na sim hi phate ke chan beta leisit bum pia cheng mi hem zo si jong ima cha ki sim lo hi bo bui hi chi pathin hin van lo pi la azong alung dei de ya thila bol hi leisi a cheng te la azong alung dei de ya thila bol hi koi ma cha a khut atu tang zo lo ding azza azong ipina bol ham ati thei lo ding hi chin pathin supreme power hi ki chen ta phun doi cho ai lai pi ai cha kam chang ta bang hum ham hi chi hi Nebuchadnezzar testimony hi cho Nebuchadnezzar chu itabang lengan hi ham vetsanan Daniel bung li chang som thum chu isima hi le leng pa keima Nebuchadnezzar ka sein hi chi Babylon khopi keman ka tha ta ka sa do leng in sung mi te chen na ding le kalal lo pi min than dinga ka bol lo chi lo ham tin a au za zing e di cho na leng pan hoi thona thu a sei chai su hi lai jen vana kon in o khat hong ging in vo leng pa Nebuchadnezzar na hi nga hi che thu hi ki sei hi na lengam hi na ki la pi tai atia chi zo zo chu kum sa gi zen ta gan cha bangai ko ma na ham pa ni cho ai le chang som thum le li na chu yung ki nai le ka thu gim ni kho ke chei ding pha nin Nebuchadnezzar ki ti pa ke man van lam ka ve na hi le ka lung ong lim do tan chu in ha chung pathin ka choi anin atun so na hingjing pathin chu ka wa choi in za ta in ka bol tai ati chu lengi lo ta leng hoi tho ta pathin mi te ni bol gen theising ba chu tua hi pathin na sata gaw sap na la go na pi zo nunga chon sit lung hai na ki si na na ya van pathin chu za bol na le lo pi na le thangwa na hin pi a hi chi van pathin chu athanei jidan a lo pi jidan supreme power joy na supreme authority ne hidan pa chu Nebuchadnezzar hi mo do cho aje chu pathin ta na le pathin thu nei na hi ama hin ane de zin cho Daniel bung khatna pa na hu in sim pa na hi le pathin in Nebuchadnezzar ki ti pa hi angai lut be se ji a chu van pathin chu hin he te hen leng zo si leng pa kai zo si pa kai thil ki sel gu ki im zo si phung do thei pathin chu hin he te hen tin ding ai pathin a mai providence api jing cho ai wan Nebuchadnezzar muna sa le hen na sa pathini a hin de zinga pathin sa nga chung nung zo khop liu ding ang ki gel cho ade Daniel bung ni na ko isima hi le vanui le sit panoramic view of world history pathini avet sa cho milim len ta huna alu chu Babylon lengam bet sanen abana Medo Persia abana Greece abana Rome abana divided Rome nation chuting le song pi lengam kiti Krista lengam hun ding thu world history panoramic view hi abon chakia Daniel khanga pathina bet sai ta cho tu ai le si khang hi akyang phang muna ki mi ta cho yong le chu subject cho mai tan na heya chun Daniel in hi chamang jo ama ko ma interpretation ong bor jo achu Nebuchadnezzar kiti pa hin ke khela leng dang thelo ding ke hi ton so na ai lo la Babylon leng kam hi ton so na vai hom ding ha ti vet sa na dinga dura phai chama chu milim lin tain tun da apum changa pathinin milim sa thi chum chuma ba sa pen aman pum changa sana hin ba sa ta cho hi chen ya chu pathin ni do jing ji hi da bang hoi thona nei pathin thonei na le tha na chou jing pat leng pa chu pathinin providence tam ta pi zo nunga kisi thailo ya cha achaina na ti ta ba hi le pathin do ta ba ni le ka su ngol ni ne hetya pathin an su ngol cho gen cha banga hung lang ta cho na hampan ni cho hi zo za cha pathin thunei na le pathin lo pi na lunglim ta hin gyal da kisi na ne wan pathin ko ma chi si na ne ya pathin lo pi na cha phon roi cho ne le hi chu Nebuchadnezzar kiti pa chun kichim ta phon da leisi pumpi lengle lal thunei vai hom le ipiong le mihim zo si pathina ding ma chai pon ke thunei pa
ha chunung leng ka hi bonga imacha ka hi lo bonga thil dang zo syang pathina ding imacha hi poi na aman wana hian lang leya hi yong le alung dei dia aman bo thei koi ma chan a kham zo lo de ti cho ele hi chlai ka chuna ga kila ado a pathin thun a context le ama lo pin a phun do na ding pa context ben chu nala kin la koi kina ade dia na to lai pa chu na hon thila ta san the ning lei tu la ngi dal dul pa ko ta san the na ding a bible chang si na hi tik kai yeng cho pathin thu hi pathin mu na ning le pathin lo pin na sim go lo wa thila zon thu ta si thila zon thu di si ti sim do na te da bible chang na kil mat le gut pa hi na Nebuchadnezzar bonga no ngol li cho Nebuchadnezzar jong hei ta chu ki sai chu me ya chu no ngol che de ning thil bol hi tang ching khulam gul pi ho nun het bo ana man hi cho achang sia pathin thu do ji jan jong het ta lo pi ma khun ai len nang ne academic knowledge niaw cha khat hu bu niaw cha khat chana ga man cha pathin thu de na na hi ti man ji na ho khu thilangoi de do pa le thilaki jong pa bo cho Potiphar ji nu hem thapa Joseph pathin adinga pathin mi ta pa sulhuding le kai hudinga na milhem pa mi zo pa chui bo cho silaya na ga za bola na ho pa khu hi chu hi chi pa defending hun hi chi bible thu ngi mang hi tang hi chi pa hun nang ho dinga bible chum na pi ta chu me ke man ka he nai ki ti hu chi khu chu me hi chi chang ta san thela tu nya bible a hi dan na nan sim i pi ham na bol na hi Nebuchadnezzar ma no ngol na ding khat na ki bol do di chu na zo sa ai le ching theng ka ti chu me ya chu warning ka pi ing nei chu warning ka pi ing nei chu Bible a chu pathin alung dei dia thil a bola hi ya chu thil ha ka hin sol ding ati lo pi chu ne na pathin a dei dia na to alung dei dia na to a thil ha jong a hin sola thila tu siam ta san ning ki chin khulam na pi nu gul pi ho nun an ki belam hi bo cho hi chu ta san lang pathin thu chip ki chip na hi ta Bible a ko na thil pu ta san lam pi mu hi me ta chu chole Nebuchadnezzar testimony Daniel in Chinese pen hi samza som nga chang thum na pan a khoin la do ai ho pathin bana chengin adei dia thila bol ji heti cho a supreme power supreme authority a choidan pa cha vet sa na hi cho adei de na tong in thila jong ta san the thila jong thu di se di na di lo pi cho hi tin pathin thu ki chip na wen lang pathin thu hi sumul pho hui to hi chan ya chu lam wai ni hi chu Bible ki ti hi na he ma cham lo na sei thayong ma cham lo hi chi thila pu bo ko defend bol na dinga gam tang Bible na phet kra de Daniel le khabu in he di kha chu prophetic book chu ding tal historical context ha jong chu Daniel chapter 1 2 Daniel chapter 1 3 4 ban tal 6 ki tu ai historical context el story book ta banga testimonial ta banga chia adang kasim thalo chapter si ku prophetic book ngan cho ya chu namoron namereng in thil hi la tang tua ka cycle walang thil tam ta sei dum na lai chu Bible cha ni het di khat chu pathin thu ki chip na hin ka ti hi warning hai kino hoitan thilan thu ta se no ho Bible ki simdo a ki se he hi chi ke man ka pat thuai poye chule ka thu se ong chu ka kimel chi nai nang zo ina la na hei koi le he na ki hil no ho be hingai tango ki thol le pa hoitan na ngai yo Bible line bet ki diu he thilai lo le satan ho khoni ti pha le thu ta an se jiu ham sol cha bung somlo go chang somlo go ma pa sa somlo git hi ti na hi taw na muna chu ka chewa hi le lhagaw wop so nunga khanin ikito piwin ama chu khunung thu so ding aseya apakai te chu aphat chom sa le jing hi apakai te master ho na 17 ama chun pol le ke ho ei zui le win hite ho hi chung nung pen pathen so te hi ve so cha na lampi nahung hilo hi tin asam jing in a hi lhagaw pholo wop nu na se he o chi azo se ham pol le sila chunga cho azo he na hi Bible version hi ka ta san point na ti dan ham thila chun azo se lo pi cho e wanga 18 na khun beta ama ni chun chutia chu ni tam ta abola hin a hin pol alung phamon aki hein lhagaw za chun Jesu Christa mina ama nu sunga ko na chu hung do dinga thupe na hi ati chuin chupe ta chun apot do pai jing ta na hi kui ho ko ma thu ta siam thilan pathin nei ho ko ma nangin pathin na neyam thila dom sang pa chun iti pathin na nei da ham evangelist in aneyam henge ai ti ja mani ko ma thilhon zo sei thailo he kichi long elo le hilai Bible jang cho di point ati ham na mo ta wa Bible chang treat a hin bol ket dan chu adol ta chu chi Bible chang hi diabol thila pu mi zo pa discredit bol na ding cho
ai wa bible chang treat hin bol lan chana mo chana thila zo chu credit a bol kin ha thila chun thu ta se zo se ham chu chal pu ai ti ki cho pathin thu asim ki ti thila adinga sim cho pathin mu chi na dinga sim lo cho a ye chu mi zo pa diabol fathers of lies na pau diabol chapa ni hi chi chapa cho ya cho apa lungut lam cho asu bulit guri cho pathin tun diabol mi zo pa ti pen amain thu ta se dinga se ro go te te cho ele chala ya diabol thu ta se ang opa hi sol cha pol ipiti agelam ga ve ti we bible chang ga sim ke ti be zo win taw no mo na cho ka chiu le lagau bu vok su no nga khanin ei tu we na ama chu khunung thu se yin apa kai te aphat chom sa le ti cho thilha ki chim na gau thu se ya ki chim hi cho khununga pathin purpose thu se do na ring anei lo wanga chu leisi tu do la thilaman cha chingkhulam apinu tabang ti nai cho chinu hi hu ing na thu to ki sam kai lo pathin tu to ki sam kai lo ai wanga hoi laim khat a chu thilana to na khat a chu ama hin gau thu tabang ni sei ji cho na mei thei le ku ki thwa bui mei tabang hi cho chi thilabok mu yong hi ama chun pol le ke ho ai zui le ben hi te ho hi chunglung pen pathin su te hi ben su tha na lampi nong hi lo a hi tin asam ji ti cho hi chalai chu pol le saila solo cho pathin na tong hi ti a sei do ya cho thilan tu ta sei ya ti cho diabol ki ti tabang mi ham ti hi a character hi alung thima hi het pha anei lo dan hi alanga ki lang hi cho chi thilangol hi Satan ki ti imacha he poi ki ti khalo cho Satan ki ti hin thuo he ni cho Bible zong he ni cho van gama pathin itabang ham zong he ni cho nang le ke sa nga aje cho ahong kun do na chu van gama ni hi za asim pa pathin ki ti cho ama nong he ni cho hiong le ama daun a chung ki sa a hiya chu pathin a purpose le Satan a purpose ki bang ngai ta lo hi cho van gama hong kun do a thila ki su pa chun thu lo si hi a he na hi chi a thu he no chu error to hin mix a ball zia hi chu mi hem te pui mong na amani cho pathinin thu ta chu hin na ai pi o hin diabol ki ti thu ta se dana na gel pa chun thina na pui gu ni cho zo se le na ta san lo ni cho pol le silas su kaw tu me hi thilavok mi tian lang le na ta san lo ni cho hiya chu pathin na to cho he ni cho hiya chu mi hi mo a chu thu ta sei ta bang amia ke la sa ai wanga mi ki ta san sa ding a chaina ko khwa kai lu ni cho chi chui cho Satan purpose ne tam truth mixed with error a ball ji cho pathinin thu ta ki ti cho e ho su chat na dinga ai pi hin pathin mu chit na dinga ai pi hin a thu thing mu chit na dinga ai pi hin diabol ki ti chun thu ta sei hoi pathin to ko na chi mang na ding na gospel disturb bol na ding na pathin lengam tin na dinga mi amat ma tha na dinga mani cho ai wanga thila de eval ke lunin thilha thu ta sei ho cho pathin lengam ma chal na ding dana cho na la agu ni cho pathin lengam ma chal na ding a hi lo wa hi le ipi bola chu thilha in thu ta sei ta na pan ham ka ti cho pathin thuin thila pu mi zo pa ti chu ki pom cha hen lang thila lang kaya thila credit bol ding in pathin tu ya phe hi ta hi chi ka sei cho chi ya chu thila to pathin na ki wo homes e thila to pathin na na to homes e ka ti cho na da ke wa nga chi chu chu me reason ka hin sei na ji ho ki het nang tu chun ama chu mi hin na ding mo dei lo cho ai wa nga hi chu he phalowa Satan chu thu ta se ya ta san thei nai ti lang na hi credit api ing so angol dan hi hoi lang thila de walam ka ti chme vetang na bible chang hi thila tu ta se hi ta san the hi nai ya bible chang a backup na bol jing pa cho pol in piti gelam chu amanu chun hi chi thilawap su nu chun hi tai tam pa ne bol jin ai le pol in a thei chim tai ati ta chu na za a pol in a thei chim be se jing tan hi chun jesu krista mina kon ama sunga thila lagaw bu cha su dam pin ano do ai ti cho ipizia thu ta sei thila puna ti cho pol in cho banga thei chim ham o thu ta sei hinai amen hallelujah ta pol in sabdanam a thei chim be se in ano mo nge ti cho no hon thila pu khat na pathim in shola hi atia hi amen na tiwa hi ta ho microphone na do pi le wa na zon le yu pol in a welcome am hi chi thila chu thu ta sei hinai webin thu ta sei hinai tia a welcome am bible chang chu na sim mo mo hinam ne het chit mo hinam Paul in his Bible chang thila welcome na dinga sim he a sei lo pi cho
chong le sol cha Paul miracle based a gospel kiti testing bol na dinga chi testimony na ko hilo cho mission fila dinga a amen object nga Paul na nei chi piham Acts 26 verse 18 khu simai le 17 apan ai simai le kami ti ho kon le sidang nam dang ho kona ka hu do ding amino ha do sa ding muchim la akona khuwa a satan tu nei nanu ya om na akona pathin hi nga ki heina ding ole a chon sit naw ki su beya keima e ta san wanga ki su thing hol a go alu theina ding wa a hing wa ka sol ding na hi ai ti so pathin chun ong pin tha chuna ching kholam banga platform a do a hi cho ta bang chuna bol thelo ja pathin mi ni poita stage sunga a lei tu la mi phin le le lo cho sol cha bol chu a amen object to gospel hi cho gmf di amen object to thila a ki chip ding ti chu hi cho ano thelo yo si pathin mi a sim loading lei tu la hong lo yo si pathin mi a gel loading na za am chu sol cha pol a purpose le nang ho thilongol ho purpose ki bang lo hi cho satan thu ta seidana na mo pa chu a cheina le na lol at na dinga na la mi cho na ki het lo chu me Satan kiti pa hinang banga lung thimbei thilangol danin hisam hin lang pathin mina ki chim thei loading thuta a ki chim thei loading zowa ki chim thei loading in hisam hi to ama chun thu zo le thuta ki ti mix a bol ning chu hi a chu bible mi zo pa hi ta san hi mina ti chu me ngol be se hitan kelun pathin tu itin ki chim na hin ka ti chu na wal thang hui be se chu chule hi chi bible chang a vela net ki ding khat chu hi chi su no me thila vop nu thuta se da naung kilanga bol saila chu pathin ha cha hi pathin na tong he tia hu peng peng nu chu sol cha pol a thei da no do chu hi chi banga chu gul pi ho nu thila zong nu na pi nu ching khulam amot amenga khonga thuta se da na peng nu khu ki thei chi ma ki da he ya chu pathin thu him to chem jam him manga na lung chong ki dot jing chu chỉ ra chúng na sawa na thu thei wa na thila kul piu kilinga toai tang tel ki si ta na bawa ani ngai eo che chu ni yo cho ne na chule avela ka tip nom kit na chu miching khan an ki gela academic knowledge nei na hi a well educated person khat da na ki gel nei a very civilized person khat da na ki gel nei le tu kal mi youtube ma view hlom lo pon ki sabuin lang youtube ma mi dibang bol dan in asan ki sahi to miching na hi lo dan thilangol ho na hi dan ki chen ta phot chin chu mi pi thing na hi lo dan na thilang ho khom pio min thila a ho hi ke na za cha khin khina koi mai ma cha se lo nang mi khat bu apang nei chu ye chun ra chat he do min lang nang le nang ki sum dom ta pathin thu ki chip na hi ta chile bible apa na ki sim do thilan thu ta ase hi ki ti he nan ti na za cha mo dan hi na pupa hegin tu sei humial chi jingilang bible am lo pa bible am poi bible to ki tu poi ti khu ki mial chi in bible am lo pa na lep chu nang hoi lai bible to na su tu gut jing na za chalo ham ka ti cho ngai ki tang na pupa tu sei bible to ki tu poi bible am poi ati chuna sila yo hum pathin vilnain pathin lagaw in pisayam sikaw hung vilna hi vanoi ka pe le khabwa zong ka sut sa poi hi ju ki hin lang bible in adon na vain hin mo sim ta tu ka nang ho bible je ke man ke nai ki ti huya ke ho bible pathin thua panin nang ho thila pu proof na ding hin ver sim hi ta hin ver sim hin ka ti jin ver sim in pathin thu ki chip nan mang hi ta pathin le thila in na to khom ham thila zo chun na pathin tu pi anit ham big difference o ga ve kin ote o bible jong in het namo theologian ki hetia hi cho ki sanayong hi manipulation na bol le ele hinge hita chu thila amang khap poi na ti ai le first samuel bung som logop chang som le liga simote hitina ki sune a hin la pakai hagau chu sola ko ni na chi mang tan chu le pakaya kun hagau gi lo khanin asugim tan a hi KJV version as with I but the spirit of the Lord departed from Saul and an evil spirit from the Lord troubled him. Ele hisla chu pathinin lagaw gi lo man cha lo dan ham. 1 Samuel 16:14 hina tha san lo dan ham pathinin thila man cha he. Tu chan gya chu na se na lai ham. Na ta san lo dan ham chi. Pathin man cha chu la Bible se sa ki taw te o anangai kin o ki thol le pa Bible la se he o kin ka se ei poi. Bible ai ve diu chu Judges bungko chang som ni le thum ipiding an so queen an solam ipiding an solam an heo pathinin abimelek le sechem mi ho ki ka a hagao phalo a hin solin chule sechem mi ho chun abimelek chu lungthim ki ta lo ta in abolun nazana mo ki thole le pa
kuinan sol ham pathenin ipian sol ham hagao phalo ne ta juna ele hita chu bible in sei ta na sim do khalo dan ham pathi tua hi chi video luya juna hingel tang hoitan hin sei tang bible thilangol ke lon bible lo pan na hep lai bo cho bible chu alo lon kai ke gun lang na thilapu chu ta san na te ding in nang le nang alhem ke lem hi ta tua ka hin sei do chang sia yong chu thilha chu ta san ning ha pathian zo ta san ning am ki tio za bon kan he thiam sa ding ai ta na leng sol chung chang thu ve za ka sei pi nei ta sol chu pathian la gau thing ada hai ta chu pathian to kichi de ta lo chu hiya chu lagau bu na chunga tha ne ya ade de ya abola alo chu pathin avet kol ta lo cho aye cho amma chon sit na unpardonable sin commit abol hita cho ya chu satan khuna full control chang hita cho ya chu lagau kilo ta sana thila ta san ta ya sol cho man tha na chi ta chula ipia sol changa chata bang chulungong second thessalonica bung ni chang som lakhat nang ki sei ki chen ta sei cho nang thilongol english ki thip sa ni english pa nan shimping god sent a strong delusion upon those who refuse to love the truth ati cho thuta ngai lu lo thuta de lo hi chi pathian thu he sei na chu hi chi pathian thu de lo a ke man ke nai ki ti o chu pathian thu hi tai ya thilangol hep la holoi chu pathian nom bu ni hi le tia strong delusion chu na la wa a hin sol he ti chu he ya chu hi chu holoi chun zo thu ta sanai tai ti chu na he na leng sol tabang ni hu cho thagau thing da la ni ta je wa chu hi chi kaw bol na ti ho thila vop na ti ho loi khu microphone na do pi wa amo kam changa hung do khu na zo ngan hung ki se ho na ta san wa amen hallelujah na sab za za cho vetang nom chan hi chi vetang nom chan hi mi pi ho tau na ho ka za ji pha ole na la sa ho ka za ji pha ole thang ti mo lang pi a kom ji pha no ka za ji hallelujah ina tizia ati ki hot zin tin ho ka hi ji poe ke di itabang beb siu chu te hiu cho ki da am dan thila to ki ho o thila to ki ho pa thilongol hi ji bible chang chu na hin sim ji a na lei tu la thila pu khat ta san na dinga nang le nang na kelap bol hin ka ti chu me bol hi tang chal pu ama ho leng pa hi chi satan chu pathin nu ya om na ga ngai ki no te oi chi video lui ma he ga ngai ki no te satan chu ki boi pie ipon na satan chunga gal zona chu ki boi pie he o mi zo pa diabol chapa satan chunga agal zona na bui pi khapoi na bui pi chi zo hi he veo na bui pi chi zo hi satan chun thu ta se thu pha se ta san the nai ti bo na bui pi chi he na bui pi okay thila thu sei thila hun ite a thuan sei di jam vekit taw te le bible ai ve diu he o ai hon ki pe do thoi po hi chu ka sei chu na bui pi yong ne het lo na bui pi lo jong ne het lo na sei lo jong ne het lo na sei jong ne het lo thilangol thilawa choi thila jong khat nung zui le pa nei bo cho tu a jong nang pakai su krista ka ta sane na ti le pakai su krista na bol sei ju na bol thila ho chunga na tha pakai su krista tha nei na chu na het theinga he hi chi chu ki bui pi he anangin pathin tia alangkana thila langa bo vop khan chu na taw pi dam lo le na ta san na chu i ma cha ta lo bi chu la true faith ta sandi ta kiti hi ipiham thila devel pa ka hil nei hoi tan ki ngain lang pathin thu ki chip na hin ka ti hi ke hin hinin Ephesus bung ni chang ge chang ko lung sit mana ta san wanga hu hinga na hiwe hi chunong ha ko ne poi pathin thil pi hi bo we na ipiza e ha ko na hi lawa se ham aje chu koi ma cha ki sun theina lo dinga ati e true faith ta sandi ta kiti hi ton sot hin khu nei na pathina ngai dam chan na chu tiang ta la hagau thing pi chan na thei hi chu ta san di tain a hin hom thil chu ai hi chia chu thila na no do thei ha no do thei lo ham tia ki chapau sa na ding le ki mu si tu na pathi ne hu hing a chan koi ma am lo hi ne thim be na ding in 1 Corinthians bung som la ni chang lia pa nai sim ismai le ta san hi chi krista ngai dam na changa tun sot hin na ya na pathinin ahu hing holoi chu itabang hiding hetiam thilpi gut chum anei ding heti cho na thilpi chan gut chum tam ta hi ai wang thagau khat se hi na chule thagau gut chum tam ta hin ai wang pakai khat se bo hi na to gut chum min ai wang izakaya pathin khat jing bo hi
ai wang phat to na dinga mi khat lagau phun do na het na chu mi khat chi a ki pi a hi izenam tile mi khat chu chil hagau wa ko na chu chi na thu ki pia khat chu het na ki pia na hi chil hagau ma chu khat ta san ki pia khat hagau ma ki chang aman ta le achum khat mi dam sa theina thil ki pia achum khat bol mo ki dang bol theina ki pia hi ti chu hi cho pathin tu na sei hira tang hagau chang ho chu thil pi za chum chu ma change chi na nei pa jang omin het na nei pa jang omin het na nei pa mi dam sa the pa mi kho tu thim pa hi cho chu khat zo sang sang khat ya chum nya khat an nei lo ji a chu amo lo ji ki chapo sa anding thum poi pathin thil pi za chum chi hetia pathin thun ei hi lu hi cho nang na pi nu khu thil ki danga bol jong hi lo thil ha no do thei jong lo koi ma cha no do jong lo koi ma su dam jong lo pathin thu jong a het lo pathin to jong ki nai lo pathin thu a ko na mi pui mang mi lam vai thil ho nu hi cho ne thi ma hi chinon at po thamo khu bible chang ki chen ta sei cho hi cho Matthew bung sagi chang som ni lakhat pakai e disan wan gam lut dinga hi poi koi le van am ka palung lam bol pa bo chu lut dinga hi ni chu le mi tam tan ka za pakai ki hon namina thu ka sei lo ham namina thil ha ka no lo ham chule namina bol mo ki dang ka bol lo ham hitin chule ke man amo phung ta ka sei pya ke man nang ho ka he ka bo ve vo chon sit bol te ka koma ko nin po nun hi chu chu ching khulam le nang ke ho na ding ne thima ye chung ki sung hi tang na bol theu ma cham lo koi ma cha na su dam them lo pakai mina ki chim thila ho na hi bo cho thila ngol thila de eval ching khulam su pa thanglin sei pan mun chu pa him kharin ta san na ne ya thilha no do thilo na ta san chu pan na be na ti jing ki chu thilha na hi cho na pathin mi ho hina ki ti chu mo si ana ngai tua chapo sa na le ki sun na ana mani cho ai le nang ni pi na bol thei pathin chu ma ta sang pa chun thilha na hi cho thilha na no do ma cham lo cho na pi no hu gul pi ho hi bo cho thil ki dang bol ma cham lo pi cho na henge aphai ki pa me bible chang hi chi nan la do chuna aphai nan hil chi ning o na theology na simla hi chi thu simi iti na simham la ke pon tu ma chuna sei ta chula ta sa lungel ki ti chula ga simpo po te o bible cho mark bung ge chang som thum le khana pa sa som thum le thum chan he o athuma kai chu jesun atho ding le athi ding a sei masa na som thum le khat chuin aman ama ho chu mi hem chapan thil tam ta atho a vai po upa ho le them pu pi pu ho chule dan thu sun ho pam pa ya ding ki thana chule ni thum zo le tho do ki te ding a hi chu a hil pan ta na hi aman hi chu phong ta a se hi chi chun peterin ama apui do in a ho si ta na hi a hin aman a ki hein sei a sei zuite aven peter chu a point kanung lama chin satan nang man pathin thulam gel lovin mi hem thulam jeng na gele ati pathin thulam gel lovin mi hem thulam na gele o hichwe he pathin thil gon kha chum mi hemin na question a bol thelo cho tua peter jong chun na a mi hem ata salung gel hung po do cho apakai jesu christa ngai lut wal ja cho apakai jesu christian ato ding ahung thil na ahung to ding ho asya le hi chu ngai lut na zala chu hi tei pon te hi sa pong ye te ko aga pho cho ele pathin chu len jo ham mi hem len jo ham nangin gelo pathin chu len jo ham mi hem len jo ham pathin thil khara gon le aji nei dinga gon mi hemin thil izat gong jong le chun pathin thil gon chu het thailo cho bible jang in sim do diu cho chi English akuna the divine mission of the cross kiti hinna the divine mission of the cross in Christian theology aum he cha centers on the redemption through Jesus sacrificial death fulfilling God's plan to reconcile humanity to himself by exchanging sin for righteousness, death for life, and condemnation for salvation through a great divine exchange. It signifies Christ's immense love, satisfying divine justice, and offering eternal life, blessing, healing, and adoption to believers who accept this gift through faith, enabling them to follow his path of love and service. Hichina Peter in a head palo cho. Na Peter in jong ngai lu ja sei cho. Ei wanga hichi divine mission pa cho, divine mission of the cross pa cho. Ana question ta cho Peter in. Hichi a question na cho. Satan in pan an lading pakai Jesu na head cho. Ai ta Satan kanunga china ti chu me. Mihem lungel hi pathin thilgon le mihem lungel aki ba lo na chu hichi cho. Mihemin aphadinga hichi phan te na tiong chu Satan in panala thai ti na chu me. Bible la lo thilongol khat ho pa Bible hi naga sei te gut te ji yong kalung na don le cho zum lam za lam ne het lo hi na ho pa Bible la lo hi di chu ama se pen hezing in lang
Bible thu na sei ring te la ki phat lam ta ke man ka henai ki ti pa hlep ngol nei chu ye chon Bible thu na sei ring te la ki phat lam in ka ti ki het hin jingin ti a ve vela ka tip nei mak bung get chang som thum la thum na a chu i ti a chu ta salam thui pon hagau thu boi ta kan sei nei sa hoi lai chu i pi chu na miel te tem ka ti chu ta salung gel thu in sei do cha chu koi hi zo ong diabol chu hi chu la ya chu hagawa hing nei lo ya chu pathin tu ama tu zidan na pum het lo chu 1 Corinthians bung ni chang som le li si mai le ta salam ni hem ten pathin hagau thu hi ala ji povin amwa gelin hi chu ngol na thu hi in chule hi chil hagawa a het khan bo hi je chun athu dol cha he khan thei him po ve ti chu hagau mi bang chun thili za ka he khan zin ama chula koi man he khan ji poi na za am hi chi divine mission pen chu Peter in a het thim nai lo ya chu Satan chun mi him lung changa ain lep la ain mo do sa chula hi chi hin sei do sa pa chu diabol Satan mi zo pa nong kun na pa hi chu ne tam hi chi ya chu Jesus Christian Satan po don ti Peter po don na ti lo pi chu Satan ki ti pa chun Peter chu ta salung gela hin sei do sa ya a he wanga asung langa na tong pa chu Jesus Christian amu che ya chu Satan a ti chu tunia chu hagawa nom lo ji ele hagawa pathin thu ne thila thilalung chang na put ya chu hagaw thu ki sei chu na ma thim thei mo lo ei chin ni lo di ke khat nan yem nan na ki thip sa ta Bible chang chu nakil be gut le chu bol hin ka ti me bol hi ta lei tu la si te kaw te na ki phla sa chim khulam mi ngol nu na ki pui lang de sa chuna ba na Bible nan sima pathin tu sio na hin ni le za cha e tango ke lun hian inga ti mi hian tang pathin tu ni pi sei chu hoi lai chu nan ni ham hoi lai ta chu ke chu i pi chu ka sei ko ya chu ni niel te them ka ti chu hoi lang wal ki ham di je na ngol be sen hian to hian ta i ti choi jing e chan he amumal lo hi tia chu e pe ha leitul thilapu hu su tu na te dang Bible keu le li ai hu mang ba ma hin pathin thu hin na ding le hu hin na ding a sim hi lo be a thilapu hu Bible a ko nai pho chi na ding bo tu mai ai wa nga chu hi chi thilapu hu Bible am lo pa chu hi cho hi chi Bible am lo pa khat khu su tu na te ding a hi chi Holy Bible hi aman cha jinga ko bru siwan alep la na pathin ka he ti pa chu hi chi hu chi to in su to de gu jing cho mi ami ding chi hi lo ya ju kelon adang na ngai na bol dim he toai chi na la piu ki ngai chi na la piu ki ngai lang thip chanin samang zalen lang na oi pu ki sil lang na pha sam ki khopmen lang hi chun jing